agus báiltear go Mòd Glasgow 2019 le Fèis TV sé Diciadain na hain, sa mis MJ agus seo na háisín iad bhíris inniu. Watch out Justin Bieber. Your One Direction. Your duine eile cool. Ha fiú na trín. Ha mi trín. Hello. Jane Tanya Mahar. Is Mr. Jamie. Hello Jamie, magad Tanya chu agus cóas a hau. Mr. Run Toppen. An tá bun scoil achach na cricin, yeah? Sé. Sé gléba. Agus Jamie, dé ha úsa iad bhíris ag go bhád. Me sé díine an bártach an dú, me sein an dé agus me díine an conversation Jolene. Wowie, ha úsa iad bhí óbhas ach trang, bhfuil ski? Ha. Ha. Bhí mis ski, good job. An tuisce. Clóine bula ger an unig. Clóine srúig ounce a fíb. Clóine bracal na clachan sa cur usci gan a díg. Nuair a héit mi mach sa vatin. Bíag rí na déir sa gnuas. Mo chúlef bua froshe sin farvel na dahan bria. Ach dé ítir híana sinne nan tyrmikig tuisce suas. Gaan naast het vloeren naar de wachter, ja een paar talaf groei, heb ik aketse, ja akkems. Biegrietje, stochri al, heb ik eerst genauwd zijn linje, heb ik brat den uit zijn laan. Fein charak sa myn cwrst, Tlian yn hart gwbar a chwioch. Joch slan, je ferlin je kuig, Sgunjerig buig ach lalish. Lagos mi mai chwrst, Hache vorm ferlin je kuig. Lava yiel the rosen dush, Skuntur sin rut an lashin. Sin díadach éireach gael mór an taing agus méalt an éach. Is mis canneach nach craing agus an teach an seo mis goúpla ag canan bríon vlogháid rí daine. Agus mis éilíní craing agus hanna goúpla filmdí goúpla ga canan graphic studio agus tíideach san tahart tí potential entrance ag go bhád. sé cuarpa se ham go bunúsach. Agus sin fi chuíanú ach a bhí táirteir daine videoin agus blogicin, vlogs mar le bhí bhéarla chud an áirt in an Etalíon go chéaltú se bhád. A filmdí ar a bhí rí dús an blian in iste agus chaistéach san. Wel san daine lorach go bhíh ma docha ar san an Gàidheal Gaelic ar nó san Criomagan. Agus head Fèis van nuair sin agus farpis oig Criomagan sin Janacúte nóprach an an art sculptin ha nuair seacin son clasich in punscola cúteach agus a farpis in bh chacin spi set bu professionteich agus olenig cúrastéis san sin nach bí agus buin an coirsnach tróirich mar chusper Halig duine leis sin a lengtain och he ma mar hoiseach táiseach é or ha set he dirif de gúne smuneach gur idea agus bhir sin pic an cúteach a gabh hasin in nógus na í gecko scripting. Wel, sin ac a bheim ha, Diciadain ag go bhád, dé seo, hí marach sibh. Dúda ba? Cús stairichen.